yakoresheje kumenyekana kwe abibyazamo amafaranga menshi atagira ingano. Ni umukobwa ufite ikimero gikurura buri wese, umwe mu bakobwa bazi guhanga imirimo mu gihugu cya Amerika. Yanagiye gukinira filimi nyinshi zigiye zitandukanye nubwo zitamenyekanye cyane bitewe nuko atabikoze nk'umwuga we. Kim Kardashian. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka n'ubuzima by'umustarikazi mu gihugu cya Amerika washakanye n'ibyamamare bigiye bikomeye. Icyo ngusaba ni ukugumana nanjye paka ino video irangiye, kandi ukaza gukora kuri like ndetse ugakanda na subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo udacika n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Nawe wakanze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Reka dutangire twirebera ubuzima n'amateka by'umushoramari ukunzwe mu gihugu cya Amerika, umwe mu bakobwa bakoresheje kwamamara kwe akabibyazamo amafaranga. Reka twirebere ibintu 10 bitangaje kuri Kim Kardashian. Amazina ye nyakuri yitwa Kimberly Noel Kardashian. Yavutse ku ya 21 Ukwakira mwaka w'1980. Avukiye Los Angeles muri leta ya California. Aha ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Umukobwa wa Robert Kardashian, umwunganizi mu mategeko wamamaye mu rubanza rwa O.J. Simpson ndetse na Kris Jenner wamamaye mu bijyanye no gutunganya ibikorwa by'ibyamamare. Kim Kardashian yakuriye Los Angeles, aho yakuriye umuryango w'abacuruzi n'ibyamamare. Yatangiye kumenyekana cyane mu mwaka wa 2000 abikesha ubushuti bwe n'ibindi byamamare nka Paris Hilton. Ariko icyatumye amenyekana cyane ni video yagiye hanze mu mwaka wa 2007 ari kumwe n'icyamamare kizwi cyane muri Amerika, Ray J. Ibi byatumye izina rye ritangira kuvugwa cyane cyane mu itangazamakuru. Mu mwaka wa 2007 umuryango wa Kim Kardashian watangije Keeping Up with the Kardashian. Iyi ni reality show yagaragazaga ubuzima bwabo bwa buri munsi. Iyi gahunda yahise imugira icyamamare bituma atangira kwinjira mu bucuruzi butandukanye. Kim Kardashian azwiho kugira amateka menshi mu rukundo. Yashakanye na Damon Thomas mu mwaka wa 2000 kugera mu mwaka wa 2004 nibwo batandukanye. Mu mwaka wa 2011 yashyingiranywe n'umusitari Kris Humphries, ariko batandukana nyuma y'iminsi 72 gusa. Mu mwaka wa 2014 yashakanye n'umusitari uzwi cyane mu gihugu cya Amerika, Kanye West, aho bafitanye abana 4 gusa baza gutandukana mu mwaka wa 2021. Nyuma y'umwaka wa 2021 yagiye akundana n'abantu bagiye batandukanye, twakubwira nk'uwitwa Pete Davidson. Kim Kardashian rwiyemezamirimo w'umuhanga ushinze ibigo byinshi birimo nka KKW Beauty. Iki ni ikigo gikora ibintu by'imibavu n'ibirungo byo kwisiga. Izi makeup abakobwa benshi baba bitera. Yagushingiye ikigo cyitwa SKIMS, uruganda rukora imyenda y'imbere, imyenda ituma umuntu agaragara neza. Kim Kardashian yakoze umushinga wo gufasha abagororwa bashaka gusubira mu buzima busanzwe. Yize amategeko kandi yashoboye gufasha bamwe mu bagororwa kubona uburenganzira bwo kurekurwa. Ubu Kim Kardashian akomeje kwagura ubucuruzi bwe, akagaragara muri show nshya ya The Kardashians kuri Hulu. Yagumye kuba umwe mu bagore bafite igikundiro no kugira ingufu mu itangazamakuru. Yagize uruhare mu guhindura ukuntu abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga mu kwamamaza. Yagize ingaruka zikomeye ku myambarire n'ubwiza.
yinjiye mu bucuruzi ndetse n'iby'amategeko. Kim Kardashian ni umwe mu byamamare bifite umutungo ukomeye, ingufu ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'uruhare runini mu myidagaduro n'ubucuruzi. Kim Kardashian ni urugero rw'umuntu washoboye guhindura kwamamara kwe mu bucuruzi bukomeye. Yatangiye nk'icyamamare mu itangazamakuru, ariko ubu ni rwiyemezamirimo ukomeye cyane, akaba umunyamideli ndetse n'umugore ushishikaje no gufasha abandi bantu mu mategeko. Kim Kardashian yakinnye mu mafilimi n'ibiganiro bitandukanye, nubwo atazwi cyane nk'umukinnyi wa filimi w'umwuga. Dore zimwe muri filimi yagukiniye: Disaster Movie yakinnye mu mwaka wa 2008. Iyi ni filimi y'urwenya. Parody film yasohotse mu mwaka wa 2008, aho Kim Kardashian yakinnye ari Liza Taylor. Iyi filimi itigeze yakirwa neza n'abayirebye, ni imwe mu zo yakinnye bwa mbere. Akina filimi yitwa Deep in Valley yakinnye mu mwaka wa 2009. Muri iyi filimi Kim Kardashian yakinnye ari Suma Eve. Iyi filimi yarimo inkuru y'abantu babiri bagiye mu kindi gihe bakoresheje icyuma gitwara abantu mu yindi si. Agukina filimi nziza cyane Temptation yakinnye mu mwaka wa 2013. Iyi filimi yanditswe n'icyamamare, umukinnyi wa filimi ukunzwe cyane ku isi, umwe mu bakire ba mbere batunze agatubutse ku isi, Tyler Perry. Ikaba ivuga ku mugore ufite ikibazo mu rushako. Kim Kardashian yakinnye nk'umwe mu bakoranaga n'umunyamakuru w'iyo nkuru. Yagukiniye filimi yitwa Paw Patrol yakinnye mu mwaka wa 2021. Kim Kardashian yitije ijwi Dolores, imbwa yo mu mujyi, ikigaragara muri iyi filimi y'abana ishingiye kuri cartoon ya Paw Patrol. Yagaragaye muri Drop Dead Diva mu mwaka wa 2012. Yakinnye mu gice cya Beyond the Black mu mwaka wa 2009. Akunze kwiyerekana muri reality show nk'iya Keep Up with Kardashian ndetse na The Kardashians kuri Hulu. Kim Kardashian si umukinnyi wa filime uzwi cyane, ahubwo akunze gukora ubucuruzi no gukina muri reality show. Wakoze kunkurikira. Niba iki kiganiro kigushimishije, watubwira muri comment umuntu twagukoreho ubutaha. Mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.